Karibhoy District Cricket Association kala play perdaya ke inter district tournament haka khandru tarik uluber arjar arpo hamadan shnong umbuda bla organize daka Meghalaya Cricket Association haka nega singila play perdaya ka nega tournament da uba dipol ritat yang ubalong ko mukongsan ubalong ru vice president jong ka Meghalaya Cricket Association haka jindon rangkat lang kiri rang ba bal ki dukhot jong ka RBDCA ki bakentup yo ba CBCM rang ba shnong umbuda ba ubalong ru ko mucharman jong ka nongpo town committee ba opening do rang ba shnong moro ba Silverstone Mensong rang ba shnong nongpo proper uba Ferdinand Kharkamni president KSU Karibhoy district uba Renal Kharkamni president ka RBDCA uba Michael Karhunai secretary RBDCA bat kiwi wedi khot jongka association hakane gasngi laikon persha ka All Gente Cricket Association persha e Karibhoy district cricket association bat hakane ka jingi khun la job daka Karibhoy Cricket Association haka ba Karibhoy District Cricket Association kala penlim daka ba kala yo khandai sauran bar ka All Gente Cricket Association kayo tang khandai plairon Nongpo and Karibhoy District. Thank you for coming. Nanti perlu baidon lang apa ka cricket lalu gi vice president nanti secretary nanti teter do Karibhoy District. Ampal ini perlu ki bawan sentan bangsaki. Hari ini step mo kumi basi sim golong golong basdong jangan som buda belum cerman jangan po tahun komiti bapel lundo i perlu lembak hendak lembak di bala jualan kamu di Pulau Mensua Basil lagi official di bawah napo KMC kapan lagi perlu di bawah warna kalian ke media mo di bawah sapun yang dia ni ke kubur hal ini baca kriket kumpulan lagi nongelam apa ke state level tinggi laju pusang bani adan mentah ikun sama hari bagi kriket sutunat tam golong ba kindit Karibhoy district jungi apa leadership jumpa Renal Kharkamni kum leader jongga tim jong Karibhoy district layo organize ya ka cricket tournament be inter district di kanal ngobrol bakal dong Karibhoy district kawa lala ban host ya ka cricket tournament dengan semua publik gerpang ini ya tim jungi pelatih sistem na do kini isi lagi apa ka WhatsApp group mengi share bila sistem ja haru bila nyit ya keluar mo bahaya ke pitch te kamdam bila ducha do demo bagi tim jadi ban sistem te kai ko ba pendau hane long kum we ni ngom lam ngai Karibhoy jungi ngidon ki potential no leader ki players ki badon ki potential sap kapong ko kerpang penlekai ya ki cricket nak mau ki por arus dan mensua mengangkat Bapak Arnold nata Lokista Ultra jungi ni juga cricket apa nampo berkata di lembaga news sport tekan-tekan ni mengijam ni na feel of cricket ni tentang dikun sama lagi sama kayak tenis ball kalau untuk Sofi dari instrumen tak hanya tinta lembaga jing sorti jo BCCI KMC district level ini ikun sama ada pun keempat kan gibran bayo semua lembaga tuhung no bagian simkia cricket do dari gawe ni game ke bala hampau bagi sa bahain dia sa Paulo apa kejelas district ini kalau bagi ikut kubur min sai no bagi din bagi ni tuhung ke kubur min sai bagi won ki samla jo snong bakal ta Karibhoy kini sekhmat beresim bentrah cricket tournament nah lalu teknik ting semua publik depan ya BCA kalau simkia organize program boleh sibun ya kita istirahat nanti boleh isuk dan tapi boleh sibun boleh sijanmu